čuo sam bre da me imitiraš. Ja kažem, ma lažu bre Šanović. Čale meni suflira, ajde, zajdi. Ja kažem, Futo, nisam tražio D, B. A, bravo. On kaže, Marina, ovo je genije. Kaže meni Lukas, jel ti, majke, ti znaš ovo sve ko ti je prišao ovo sad? Nisam ja znao, dobro je ti dereš, kolega. Ajde, kaže, za te kokoška, ali ako možeš za jajca malo da me pomiluješ. Malečke mi. Profesor klavira mi je rekao tada, Matiću, srce me boli, zašto nećeš da upišeš muzičku akademiju? A znaš zašto ti se ja ne javljam? Pa došle su mi dvije prijateljice i mi smo otvorili bocu i mi puštamo od 11 ovu pismu. Ljudi, znate kako njemu lepo stoji smoking? Znaš zašto nije obukao smoking? Pa kad je ušao gore u zgradu Pinka, gore piše no smoking i on nije obukao smoking. Благодариме на сите што не следите, не само од Македонија, туку и од Соединетите Американски држави, од Австралија, од Германија и каде се не. Навистина ви благодариме од срце што сте дел од публиката на 1 на 1. За дополнително да не поддржите, ако сакате, можете да стиснете лайк, subscribe, да удрите на звончето за да добивате нотификации за сите следни епизоди од 1 на 1. А сега продолжуваме со шоуто. Нова епизода од 1 на 1 и тоа со публика. Аплауз. Вечерва со нас имаме чест да е Саша Матич. Саша, 9 години, не се малку поминати, Саша, без да дојдеш. Ти беше во Охрид, пример. Тоа имаш други концерти. Pa znaš šta, za mene jeste prošlo 9 godina, ali za mene apsolutno vreme stoji i neverovatno brzo vreme prolazi. Sve ove godine moje karijere, moje prvo neko gostovanje u Makedoniji je bilo 2003. kad sam dobio nagradu na festivalu Ohridski trubaduri i od tad se Makedonci i ja ne razdvajam. Така, и сега ќе те гледаме на 21 декември. Борис Трајковски продаде многу арени во поранешна Југославија, значи ти си на една турнеја, така да кажеме, која што еве сега ќе дојде и до точка каде што не посетуваш нас на 21 декември. Што спремаш? Каква програма може да очекува? Ja sam imao veliku želju da sviram veliki koncert ovdje u Makedoniji, u Skoplju i prosto sam postao dosadan ovim mojim saradnicima iz mog tima kad ćemo svirati to. Bilo je raznoraznih nastupa na manjim prostorima ovdje u Makedoniji. Nikako da se desi taj dugo očekivani koncert gdje bi ja dao svoj maksimum i stavio neku tačku na neko vreme uopšte koncerata ovdje u Makedoniji, da to bude tačka na i, pa idemo dalje. Така, сега тука сакам да те прашам да навлеземе во тоа што мислиш под тоа заокружување или ставање точка. Знаеш, како ти го гледаш тој момент, кога треба да правиш сет листа на песни, а фала Богу имаш многу од кои што одбираш, како ти, како човек што сепак товарот е на твои плеки, нели, ти си Саша Матич и ти си името кое што ги влече луѓето, како ти сам со себе го поднесуваш тој товар на, слушај, ќе направам точка, ќе ги одберам овие, не знам, 15 или колку да е таа финална сет листа и овие ќе бидат. Vrlo teško je napraviti playlistu za jedan koncert. Ja sam toliko pesama snimio da taj koncert možda traje 6 sati bare. Da. Onda mi napravimo prvo jedan širi izbor, ne znam, od nekih 70-80 pesama. Pa onda to po nekoj našoj eliminaciji nešto odbacimo i onda dođemo na tačnu listu, tačan broj pesama koje ćemo svirati na koncertu. Sad,
Aha. Ako je to nekih 2 sata, 2 i 15 minuta, ako ja vidim da je to atmosfera otišla gore u fulu, onda mi to imamo dovoljno vremena i prostora da mi to lepo produžimo onoliko koliko treba. И пример тоа се случува спонтано во тој момент. Знаеш, можеш да ти, да речеме, се свртиш кон друг член на оркестарот, на бендот и да речеш одиме таа и таа песна. Tako je, ne, ja sam u jednom momentu njima okrenem i ja kažem sad ne sviramo više po klišeju. Така. Sad mene pratite i sad... Nov план. Tako je. Jer je najvažnije da vi izađete zadovoljni. To je... Браво. To sam ja imao sa bendom kad mi napišemo kao neki spisak i onda taj po kom ćemo ići, onda to traje. Ja se onda okrenem, kažem, idemo to i to, kaže, ali šefe, na spisku je to. Ja kažem, mani spisak. Толку списокот. Кажи ми се, случуваше ли такво нешто ако се сетиш летово во Охрид? Така, мислам дека последен концерт беше летото во Охрид со Желјко Самарџич заедно. Jeste, svirali smo Željko Samardžić i ja na stadionu ovdje. Билјанин извори или... Biljanin izvor, Tak. jest. Tu smo, to je bio baš dobar koncert, onako. Имаше ли таму таков момент да излезе од списокот или се државте Kako на nema, списокот? prvo je svirao Željko i on kaže, komšo, ja ću ovu posljednju, pošto smo mi se zovemo, mislim, mi smo komšije u Bokokotorskom zalivu. Aha. Ja imam nekretninu u Perastu, a on ima u Dobroti kod Kotora, to je na 5 kilometara. Так. Otprilike. Preubava Mi mesto. smo onda komšije, zna. I on kaže, komšo, ja ti ostavljam pa sad radi s njima šta hoćeš. Си дошол до многу места, ете, како што викаме Бока Которска и така натаму, каде што, да речам, имаш своји домови, свој дом. Но роден си во Дрвар, Саша. Дрвар, мал град во Босна и Херцеговина. Jeste. Кои се некои први емоции што ти доаѓаат кога ќе се присетиш на Дрвар и растењето таму? Како го kad je u доживуваш pitanju тоа? Drvar, ja prvo što mi onako padne na pamet je to moje detinjstvo koje je bilo najlepše nešto na svetu. Znate, ja sam sa 7 godina došao u Beograd, ali smo svaki raspust, svaki praznik provodili tamo i provodili najlepše dane do eto te neke 94. Odnosno 5. godine. Kad je kad je bio taj nesretni rat i ta oluja, da sad to ne pominjemo, Da. nije baš ni vreme, ipak smo dobro danas raspoloženi. Tako. Ali, eto, ja sam toliko voleo taj moj grad da sam ja sa svim onim ljudima koji su tada izlazili i išli ka Srbiji, ja sam došao na raspust i sa svima njima u koloni se vratio, nažalost, posle 7 dana u Beograd. Ispalo je da sam ja, i danas ljudi misle da sam ja otišao iz Drvara te 95. Ali nisam, ja sam došao u Beograd davno, 85. sa 7 godina kad sam upisao prvi razred i muzičku školu i onda je sve nekako tako krenulo. Ali eto, to detinjstvo i to neko odrastanje je bilo baš onako lepo i... Саша, ај вака да те прашам, мене кога ќе ми рече некој детство, рано детство, прво ми текнува кај баба ми и дедо ми мирисот на палачинки и на пржени лепчиња. Пример. Кој мирис ти е мирис на детство? Што те потсеќа онака? На Дрвар, на ова детство за кој што го збориш, најубавото детство што може еден човек да го има, знаеш, кој е тој мирис што те потсеќа на тоа? Pa znaš šta, mi smo imali one uštipke i sad ujutru kad ustanemo
mama ili ne znam, tetka sprema doručak i to prvo, ta miris da se peku ti uštipci i kafa. To je bilo ono i kafe, od Sabajle, ono piju kafu, razumeš? I onda, onda to zna se. Bili su tu neki rituali, ta naša rodbina i ti naši drugari su voleli kad mi dolazimo iz Beograda, da te to je za njih bio praznik, onda oni nas dočekuju tu, kod ovog ideš... Matići koga dođe. Ma da, to kod ovog ideš na doručak, kod ovog ideš na ručak, ovdje spavaš. Znate, Raspored. A mi provedemo 3 mjeseca, ako smo spavali jedan dan kod sopstvene kuće, mnogo je bilo. Cijelo vreme po gostima. Cijelo vreme po gostima. Neko, тоа се као мали мекици уштипци, што ги викаме, не е месо. Така е овде, да. Да, значи не е месо за доручак дека јаделе од Сабајле уштипци. А како беше, знаеш како беше семејната динамика, гледај во која смисла, брат близнак е специфична работа. Кој тука, бидејќи секогаш некој е локомотива, некој е вагон, некој е бесен, некој е мирен. Како беше тука помеѓу тебе и брат ти? Ма како kad je to bilo, ali šta ja znam, ja sam možda bio uvek staloženiji, malo mirniji. Tako bi rekao? Dejan je uvek bio tu za akciju, on je uvek prednjačio. Ja sam više malo bio muzički nastrojen. Meni daj harmoniku i klavijaturu i sa mnom si završio posao. Ovo je svakog vraga znao i svašta se upuštao, znate. Meni, na primjer, nije padalo na pamet da bi ja seo na motor i da bi vozio motor. Što zboriš? Znači, hrabar, mnogo hrabar. Znaš, i dan danas on je strastveni zvezdaš. Znaš, uz dužno poštovanje i, ne znam, i Zvezdi i Partizan, on danas ide na utakmice Zvezde. Ne bi otišao na utakmicu da mi ne znam koje pare daju. Така. Знаја постарите, да речеме, еве се случува куќна слава или нешто, знаја постарите да те викнат како дете, ајде сега ти со хармоникава, ајде Саша отсвири нешто? A to je bilo, ima jedna anegdota. Kad smo prešli u Beograd i onda je tata radio u jednoj firmi i bio je tamo baš onako dobar stručnjak i cenjen i poštovan i jedan od vodećih ljudi tamo. I kad dođu popodne, kad dolaze s posla, tu dolazi jedan direktor, drugi direktor, ovi, oni, tu je kod nas svaki dan, terevenka, znaš, žurka. I zna se u jednom momentu, a mene otac ne pita ništa, on samo izvadi onu harmoniku, otvara onaj kofer i vadi i ja znam šta mi valja činiti. Da. I onda tu sedi društvo, ajde ovo, ajde ono, oni tu i popije se i ovako i onako i ostane se tu, Boga mi do 1, 2, 3, kako kad. Da. Ali mene otac svako jutro, nema veze koliko smo ostali, koliko sam ja svirao, pevao, u 7 sati, ajde, ustajanje, škola. I to i jednom, i drugi put, i treći put. I meni više do sad, jednom on vadi tu harmoniku. Ja kažem, a ne, može, ali da me sutra pustiš da spavam, da ne idem u školu. Ке ти свирам до 2, Tako на школу нема. Ja ću da sviram koliko god, ali sutra kaže on meni, a ne, ništa, vraćam harmoniku. A nема свирање. Kaže, nema, kaže, sviranja. Kaže, ideš sutra u školu. Kam dobro. Prošlo je opet pola sata. Dolazi on, kaže, dobro bre, kaže, ja sam tebi svaku želju u životu ispunio. Jel ne možeš da odsviraš bar 3 pesme? И толку. Ja kažem, mogu ja i 33, ali sam ti rekao svoj uslov. Opet on vrati harmoniku. I kaže, ništa, ideš sutra. I taman, uveče 9-10 sati koliko je bilo, mi smo već legli
i ulazi on u sobu, kaže meni, aj samo jednu. Ja kažem, rekao sam ti, može 101, ali nema sutra škole. Nema, idu. Da. Hajde dođi vamo da sviraš. Ajde. I onda to. Почнува забава. Ma da. To je bilo... Не, ама ова ми кажува, знаеш, секогаш школото било на прво место, така? Kako? Секад je škola bila na prvo mesto. Jeste, pa ono, mislim, dosta se vodilo računa tada da je škola na prvom mjestu. Da. Знаел, пример, да... I stalno su nam roditelji govorili, prvo vi završite školu, pa onda sve ostalo. И знаел да речеме, пример, се карикирам, бидејќи нели кога сме биле мали, сме направиле некој проблем, некоја белја сме направиле, сме биле немирни, несташни и знаеле од прилика да не казнат на некој начин. Знаеле, пример, да ти одземат инструменти да ти речат, нема сега, недела дена, нема хармоника. On je meni doneo, kupio prvu klavijaturu, neki Technic KN1000 model se. To je bila zver od mašine. Znači, prva ritam mašina, aranžer, da ti sklapaš sam, da praviš aranžmane, da... I stvarno Zoran... Колку години имаше, Саша? Tad ja sam imao, pa možda sam bio 6. i 7. razred. Dobro. I on je to tipa... A tada je otac radio u inostranstvu. Bio na prvom radu u Švajcarskoj. I doneo on tu klavijaturu. Bog zna kako ja sam svaki dan umjesto da vežbam Baha i Chopina, ja sam na klavijaturi. Još tad je Jay izdao sa Brenom onaj duet, pa je bila ciguli gumi guli, ali Zlaja Timotić je tada napravio tu instrumental. Znaš, ja sam tu, pustiš ritam mašinu, vamo sviraš u tercama, znaš. Znači, puštaš ritam i to ti preti. Znaš, i to se ori kuća, razumeš? Da. Međutim, ja sam tu jedan dan, drugi dan, 5. dan. Čale posle otišao u Švajcarsku, ja se posvetio vrlo ozbiljno klavijaturi. Kad je došao, posle 3 mjeseca, došao on u školu. Jedino 5 iz solfeđa i srpskog jezika. Ostalo katastrofa. Ja došao kući, vidim ja, on ušao u sobu, vidim ja razmontirava onaj stalak, onu klavijaturu. Ne pitam ja ništa, znam ja šta sleduje. Otvara vrata, ide klavijatura u podrum. Tolku. I ja kad, dobro, super. Ja kad ništa, reka, ti majstore odeš sad u Švajcarsku, imam ja ključ od podruma, nećeš ti mene zeznuti, nema šanse, razumiješ. I rekao, istrpeću ovih dana dok si tu. Prihvaćam. Prihvaćam sve. Da. Ti kad odeš, ja vratim klavijaturu, super je. I bio 7 dana, ode on, ja, prvo što, ja ključ, a vidim, mama mi viče, nemoj ići dole, džabe ideš dole. Sad to... I ja došao, majstor stavio katanac a ja nemam ključ od katanca, majstor. Opa! Kakvi? Aj, сега klavijatura. Ništa dok nisam popravio ocene. On došao sljedeći put, ocene, dobro. Sve full, vidim ja vraćam. 5:0:0. Znaš, onaj film, Varljivo leto, drug Tito je rekao da su studenti u pravu, može televizorima. Интересно. Саша, а спомнуваме, знаеш, дека селењево во Белград го спомнуваме. Чисто, како ти беше тебе или на брат ти, на вас заедно тоа селење во Белград? Znaš kako, vrlo smo teško to podneli, znaš. Mi smo živjeli u jednom malom mestu gdje smo znali svaki ćošak, da, tako je. Gdje smo sami funkcionisali, vozili bicikl, imali odeš sam kod drugara, kod rodbine, vratiš se. Ja izađem ujutru napolje u 9 sati,
i vratim se uveče u 9. Ама родителите безбедни се. Šta? Родителите се безбедни, може да те пуштат, веруваат. Može, pa Така е. mi smo toliko bili omiljeni. Mi kad smo se selili u Beograd, taj dan kad smo polazili, to se skupilo ljudi, ne daj Bože, ko da je neko od nas Да. umro, razumiješ? Да. I kad smo došli... Толку беа тажни, значи. Ma kako? Pa to je strašno bilo. I onda kad smo došli u Beograd, mi kao, jel možemo mi napolje? Pa ne može Па napolje. не може како. Kako bre ne može, do sad moglo, sad ne može. Au. Ali, znaš šta, brzo smo mi našli ovde i društvo i na Karaburmi i u Komšiluku i posle toga u gimnaziji. Mi smo bili vrlo prilagodljivi, onako. Mi kad smo upisali redovnu Zemunsku gimnaziju, bilo je nas pet ili 6 dečaka, i 20 i nešto devojčica u odelenju. I ne znam, prvi dan, opet gimnazija, nova sredina, šta ti ja znam. Drugi dan, već frka na času srpskog jezika. Frka, malte ne, pobiše se. I ova profesorka, šta je, deco, kakav je to način, šta je? A oni se pobili koji će da sedi od ovih momaka, koji će da sedi sa mnom i sa Dejanom. Hoće Bravo. I tako da se vratimo na to preselenje. Mi kad smo došli u Beograd, onda smo, 3-4 godine taman stekli društvo, sve, vidim ja, otac otišao u Švajcarsku, tamo je bio dobar stručnjak, dobar majstor. Da. Oni mu ponude, pošto su, ponude mu B vizu, tada je bila neka B viza, znači ponude mu boravak, da mu daju tu C vizu na 10 godina, na primjer, i ponude mu da preseli porodicu u Lucern. Сите заедно. Da, i da firma plaća nama i školovanje i ja da selim ponovo, nemoj života, ne mogu, majke, mnogo je. Па добро, тоа ќе Mnogo je, neka me u Beogradu. I dan danas, samo ako bi morao, živeo bi van Beograda, van Srbije. A obožavam da putujem, sve bi dao na putovanje. Така. Ali da se vratim u Beograd. Ама домот да биде Белград. Uf. Белград. Саша, со Дејан се раѓате предвремено. Така. Jeste. И нели како што знаеме сите, се случува нешто што има мега големо влијание на твојот живот, а тоа е го губите видот во меѓувреме. Dobro, znate šta, ja nekako, da te odmah prekinem, ja nekako ne volim da se ponavljam. To smo čuli već 100 miliona puta i malo, ne mogu reći da mi smeta, ali se malo nerviram što to moram stalno da ističem nešto i da ponavljam. Ja sam čovjek koji živi punim plućima i ne bi ovaj život dao ni za što na svetu, pravo da vam kažem. I imam mnogo razloga da budem srećan i zadovoljan u životu. I još da odsviramo 21. decembra Skoplje pa da idemo dalje. Баш тоа, Саша. Баш тоа е причината зашто те прашувам, бидејќи ти си, знаеш, утринска звезда, што ја викаат, звезда водилка во животи на многу луѓе. И мислам дека од таа позиција е многу позитивна таа приказна, бидејќи ти си тоа што си, не само ти, туку и твоите родители имале сигурно голема улога во тоа да си ти тоа што си. Meni je jedan moj prijatelj, on živi u Sloveniji i ima, ne znam, veliku kompaniju i dosta ljudi zaposlenih i tako je bio kad tako sedimo u društvu i to, on je mene molio da on meni plati, kaže, ne da ti da platim da mi pevaš, ali koliko košta da ti ja platim da
da ti održiš jedan seminar mojim zaposlenima kako se živi i kako treba da se živi i kako treba životu da se raduje i da im ti pokažeš tu tvoju energiju. Ja kažem, to radim besplatno. И еве пример, ако се запрашуваш, ти имаш многу пријатели, си зборувал со илјадници луѓе. Зошто мислиш, Саша, дека на луѓето тоа им недостасува? Сигурно си се запрашал некогаш во животот, зошто овие луѓе со кои што се среќавам, кои што се успешни, кои што се и богати, кои што имаат навидум се што треба да има еден човек за да биде среќен, сепак ете луѓето тешко наоѓаат среќа во сопствените животи. Зошто е тоа така? Pa, znaš šta, ja se nekako rukovodim time da dosta puta sreću čine male stvari. I da mnogo puta mi imamo mnogo razloga da budemo srećni, a ne primećujemo to. Dobro. A kad to ne primećujemo? Ne primećujemo, ne daj Bože, neke bolesti, ne primećujemo kad nam ode neko drag. Znaš, ja sam 100 puta sam sebi rekao kad se nešto desi, evo malo pre smo se dotakli Šabana Šaulića. Da. I mnogi mojih prijatelja. Pa onda kažem sam sebi, daj malo uspori. Znaš, nije sve da moraš danas nešto ostavi malo, može i sutra i prekosutra i ova korona nas je dobro bila uzdrmala i naučila. I naučila da ne moramo sve danas i odmah. Така е. Ali nije to samo kod mene. To traje jedan period i onda krene sve po starom. Го заборавив. A zaboraviš sve. Ja evo sad, ovdje su moji ljudi iz tima, ja sam 100 puta zamolim mog menadžera Marka Maksimovića, ja ga okrenem. Ja kažem, Marko, treba nešto ili neka uplata ili imaš tu kod sebe, kaže, joj Sale, znaš, malo mi je danas frka, možemo li to sutra ujutru? Ja kažem, može, nema problema. I ja okrenem, ne znam, ovog mog taksistu ili nekog, ja kažem, to i to, aj dođi, treba da ti dam, da odneseš tu i tu, da ovo, da ono. I dobro, završi se to. Kaže, zove mene Marko ujutru. Saško, šta si ti pitao mene juče da uradimo? Ja kažem, gotovo, ja sam završio. Jer nije moguće da nisi mogao sačekaš do ujutru? Ma nisam, čovječ, kod mene mora sve sad i odmah. Sve? Sve. Ništa za utra da ne se. Ja sam to tako i decu učio, znaš, kad one, imali smo, već su bile, starije već, pre možda 2-3 godine, i onda odemo dole u Perast i onda one, društvo dođe im društvo dole pa onda ostanu, a ja, kad sam na moru, ja volim da sam aktivan, znaš, da ustanem ujutru, doručak, plivanje, ne da se izležavaš brod, na suncu, čama, znaš. I ja, na primjer, dođem 2-3 sata i onda tu ide ja krenem da vičem, onda... Akcija. Onda supravo viče, pusti šta ima, tretiraš na raspustu su, daj. I jedan dan, ja popodne, negde 2-3, one ustaju, znaš, onda, ja kažem dobro jutro, 2 sata, ja namjerno kažem dobro jutro. Ja kažem, žali Bože vašeg letovanja i vašeg mora. Znate šta, mogli ste to sve što radite ovdje, mogli ste da radite u Beogradu, ali za manje para. Tako je, baš tako. Mislim, pojeftino će biti. To ti kažem. I sad, kada one tako ustanu, ja imam jednu poslu, ja njima kažem, dok se mlada obuče, svadba se provuče. I jedan dan, ja sam nešto, korona je bila, ali je bilo već malo popustilo,
i privatno neko slavlje je bilo. Bili Sale došao da nam pevaš, zaželeli se ljudi, i sve, ja kažem može, i ostali smo mi, Boga mi, tu do 3 sata, i spavao ja malo duže. Ko za baksuz, ja silazim od ozgo, njih dve ustale, i samo čuješ od ozdo, dok se mlada obuče, svadba se ja kažem, jeste, samo ima veoma bitna razlika. Ja sam sinoć radio, ja sam danas kasno ustao. A vi ustanete kasno, ne znate zašto ustanete kasno. Kjesna desetka tuga. Si im napravil tonč. Сале, колку инструменти свириш вкупно? Да речеме, мислам, не да си виртуоз во нив, ама еве, не, треба да одговориш. Ja sviram klavir, Dobro. perfektno, sviram klavijaturu i sviram harmoniku dobro. Dobro, a primjer gitari, bas, takvi работи? Nisam se oprobao tu, ne znači da neću. Znam osnovno, akorde i to, ali nisam neki... Чекај сега. Обичен човек кога ќе речеш вака, знам основно и сега во твојата глава ти мислиш дека многу базично знаеш и малку, ама јас ти гарантирам, чим ти знаеш, еве да те прашам, на гитара, F-dur знаеш да го фатиш? Pa dobro, F-dur je isti na klaviru i na gitari, bogati. Kako? Значи можеш. A naravno. Ете ти, па ти со F-dur, со G-dur, D-dur, A-mol, C-dur, E-mol, ti praktično site pesmi znaš da gi sviriš. A da, ali znaš šta, kad ja ne mogu da sviram gitaru, ja sve što radim, ja to radim do perfekcije, znaš, tako da ja ne mogu da kažem da sam gitar, da znam da sviram Значи ти gitaru. одбиваш да кажеш знам да свирам на гитара, додека не си звер во гитара. Tako je. A na primjer, to sam bili smo kod Harisa Džinovića i on imao neku dobru harmoniku, skandali neku, i ja ga stalno pitam, kolega, hoćemo trgovati? A on kao ne, a ja planirao tad da kupim harmoniku. I nije on imao pojma da ja sviram harmoniku. Tu društvo, žurka, ja kažem, daj malo čisto onako da probam. I sad sam ja krenuo da sviram u jednom momentu, kaže on meni, nisam ja znao, dobro je ti dereš, kolega. Ова беше оригинал, Харис. Чекај, стварно тоа, од кај мислиш дека ти е талентот за имитирање вака? Како вака добро кинеш луѓе? Pa znaš šta, to nekako od malih nogu, zato što je otac bio dosta talentovan. Aha. On je umeo da, sad nije imitirao neke likove i to, ali je dosta dobro baratao sa dijalektima, znaš. Значи беше центар на забавата. Da, sa Piroćancima, sa Romima, sa Makedoncima, znaš. I to kad, na primjer, kad priča vic, on ga priča u originalu, a kad smo već, znaš, kod viceva, vi znate dole Leskovac, Pirot. Dobro. I sad došao Leskovčanin u Beograd da kupi cipele. I ušao u radnju i proba cipelu i kaže onoj prodavačici, kaže, ne vredi, malečke mi. A kaže ona njemu, namestite jezik, malečke mi. Leskovac. A ima još jedan, pazi, pre neki dan sam čuo, pročitao sam u stvari na internetu. Kad je Srbin kupio ćerki preko AliExpressa, kupio je zlatnog retrivera. I došla pošiljka, došao Pekinezeri. Aha. I on se žali AliExpressu
kakav je to način, tražio sam retrivera, dobio sam pekinezera. Odgovaram u Kinez, burazeru, nisi ti gladan, ti si besan. A чекај да те прашам едно вакво прашање. Се сеќаваш ли, пример, пошто го спомнавме татко ти и дека бил весел, бил центар на забава, се сеќаваш ли некој виц што на татко ти му бил омилен да го кажува? Ja, pa dosta toga je Zoran pričao sad. Знаеш да ти текне некој што му бил нему, пример, така фаворит? Кога требало да каже некој? Pričao je jedan, sećam se, to nikako nisam tada shvatao kad sam bio mali, šta je on to hteo da kaže. Ti sam najdobri. Kad je ciga krao od komšije kokoške i krao jaja, znaš. I završio na sudu. Kaže, i sada da iskaz, razumeš? Ko se vidi, kaže, druže sudija, kaže, ja sam krao kokoški, kaže, to je radi. Ajde, kaže, za te kokoške, ali ako možeš za jajca malo da me pomiluješ. A ja tad nemam pojma o čemu on to priča. Сика, што се смеат луѓе. А во имитации кога зборуваме, еве го слушнавме Харис, кои ти се, сега не да те прашам кои ти се омилени туку, кои ти се тешки да ги скинеш, пример? Има ли од пријателиве вака од сценава, што колку и да се обидуваш, не можеш да го изимитираш? Има, како нема. Кој би бил таков некој што ти е тежок, еве, не можеш да го скинеш? Pa ne mogu sad da se setim, ali pogotovo kad je taj neko tu i onda kao, ajde, znaš, kao kako bi ja, sad kako bi ti. Taka je. Znaš, to je ono. Ali ima ovi što idu lako. Kao pokojni Šaban Šaulić, sećam se. A on mene zvao Drvarko. Da. Pošto sam rođen u Drvarku. Je li bre Drvarko da te pitam? Pite, čuo sam bre da me imitiraš. Ja kažem, ma lažu bre Šaban. Ma kaže, lažu đavola, kažu šale, zatvoriš oči, isti ti. Сале, а женско можеш да изимитираш? Slabo. Слабо? Mislim, mogu sva. Тешко оди со гласот, а? A sad, pazi, kad smo već kod toga, ima jedna anegdota kad smo bili kod Sanje Marinković u moje drugarice u magazinu IN, bili smo, ali ovo slušajte, ovo je fora najjača na svetu. Bili smo na gosti Milica Pavlović, Ivica Dačić, Aca Lukas, Dragana Mirković i ja. Le. I sad snimalo se isto emisija i mi pred snimanje tu tako sedimo, dogovaramo se o koncepciji emisije, to sve sedi Lukas, on je već, već znaš, nervozan, žurimo se. I u jednom momentu kaže Sanja Marinković, jao Ivice, zašto ti nisi obukao smoking? Ljudi, znate kako njemu lepo stoji smoking? Kaže Lukas, znaš zašto nije obukao smoking? Kaže, zašto? Pa kad je ušao gore u zgradu Pinka, gore piše no smoking i on nije obukao smoking. А ова жива истина? Pa ne, ovo živa istina. Не, не виц. Ma kako? Браво, Сале, браво. I isto kad je Šaban Šaulić dobio unuku i mi smo u jednom hotelu, restoranu, a muzika glasna, već su se oni pojačali, tu kao nešto pričamo tu za stolom, ali slabo svakog razumeš, već je žurka počela i to sve. I kako meni ko prilazi, kaže, a sedi Aca Lukas pored mene, ja ustajem i pozdravljam se, gde si, šta si, on. Kaže mi Lukas, je li su nesi Majke ti, jel ti Majke ti znaš ovo sve ko ti je prišao ovo sad? Kad znam je, kako ne znam je.
Kaže, majke, ja 60% ljudi ne znam koliko su. A tad je još bio sa Sonjom u braku. Kaže, pre neki dan je prišao neki čovjek, kaže mi, kako deca, kako Sonja, kako dobro spivaju. Kaže, kad ćeš gore? De gore, majku, time ne... Значи 21 декември Борис Трајковски, Саша Матич, па може и стендап ќе фатите. Pa možemo Bravo, stand-up da ostavimo za 22. ali u nekom intimnijem prostoru. Da smo blizu, jedan na jedan. Некој after party. After party. Така е. Сале, кога сваќаш дека може од музика да се живее? Знаеш, во кој момент си викаш, чекај, ова може да биде сериозна работа? Znaš šta, ja sam, zahvaljujući opet, da kažem, mom menadžeru, saradniku, ne volim da kažem menadžeru, nekako mi je prirodnije saradniku, Marku Maksimoviću. Него опишува тоа добро. Zahvaljujući njemu, ja sam za vreme korone ušao u jedan, da kažem, posao, u jedan drugi biznis. Počeli smo da gradimo, već smo pri kraju, jedan veliki kompleks na Tari, na planini Tari. Dobro. I to će biti vrlo onako velelepno zdanje. Gradimo na 3 hektara. To je počnato već. U pitanju je 270 apartmana. Seriozno, Sale? 2 bazena, jedan unutrašnji, drugi spoljni, teniski tereni. Tako, napravit ćemo jedan apart hotel i tako. Prosto sam ušao u tu priču, ajde da nešto radim kad već ne mogu da pevam. Znaš. Ali ja to nisam počeo da radim zato što se ja mnogo razumem u građevinu i što sam u toj sferi nešto mnogo pametan, nego zato što kad ja nešto kažem, ljudi poštuju moju reč i spremni su da mi izađu u susret i imam mnogo i prijatelja i da kažem i veza i tako dalje. Ja sam tu neka spona i neka logistika da to sve ide kako treba i da to završimo onako kako je Bog rekao. Da. Pa vidi, čestito da ti kažem. Kога može nešto da se napravi така, pa grevate da ne se iskoristi, Sale. Jeste, ali vidi, u jednom momentu korona je, ne peva se, nema nastupa, nema ništa. I sad mene Marko zove, jesi zvao ovog da se završi parcela? Ja kažem, jesam. Jesi zakazao sastanak ovo? Jesam. Jesi ovo? Ja kažem, Marko, ja izgleda sve radim, samo ono za što me Bog dao, to ne radim, Bog. Da. Sredi ova, sredi ona. Znaš, ali dobro, to je bilo takvo vreme. I nikad nisam ušao u bilo kakav biznis da bi rekao, sad je ovo meni primarno, muzika će mi biti hobi. Znate, jer moje pravilo je, ti muzici moraš celog života da si veran i da si joj sluga. Kad prestaneš da služiš muzici, odmah znaj da ideš dole i da ti karijera ide dole. Moraš stalno da si prisutan i da si muzici sluga. Сале, како да знаеш дека не си на добар пат? Не за тебе, пример, ама еве сигурно си имал прилика да го видиш тоа кај колеги или кај некој... А не би ја причал о колегама. Не за конкретно некој да го спомнуваме, ама како некој човек на твое место да дознае дека му бега малку работата на поинаква насока? Pa znaš, ovaj posao, kao i mnoge stvari, da ne pominjem koje, ne trpi sekiraciju. Znaš, ti moraš da ti je sve složeno, da ti je sve skockano i u životu i u porodici, da si stabilan u svakom smislu. Da bi danas izneo jedan koncert, da te ne napušta koncentracija, da si na toj sceni 100%, da se daš maksimalno, da si tih 3 sata usredsređen samo na ono što radiš i na publiku koja te sluša. Kad to prestaneš, onda... Jer
svima nama, pevačima, mora da se veruje. Da. Ako vidiš da ti ne veruju, onda možeš odmah da se iđeš sa bine. Публиката го престанала да... Tako je. Да, да, да. Така е. Tako je. А кој е сале првиот хонорар што го земаш професионално, се сеќаваш? Uf. Значи прв хонорар. Prvi honorar je bio, moji drugari su svirali, tada smo bili neki drugi razred gimnazije. Ili tako nekako. Да не со техник с клавиатура, што ја спомнам? Ne. Svirali smo u jednoj kafani u Surčinu i sećam se da je bila neka ekipa dobra dole sa Bežanije i Surčina. Sećam se, tad je marka u odnosu na dinar bila 1:1. I ja sam tu njima pevao, svirali su ovi moji drugari. Ja mislim da smo podelili tada u to vreme, pa da ne preteram, po jednu 5000 maraka. To računaj po nas četvorica. Чекај, ова како прв хонорар зборим. Pa ja tada još nije, ja sam u stvari tada više svirao za svoju dušu. Ne? Aha. Tad nije još bilo honorara, nisu me plaćali, ali je bilo to veče bakšiša i sećam se da smo naš četvorica izašli, još je to bilo vreme rata, sankcija, teško vreme je bilo. Da. Ja kad sam došao kući, majku malo šlok nije strefio. Да. Eto, to je neki ono... Тоа за тебе сале што беше, како не знам, како $1.000.000 да си земал. Ma, to je tad bila cifra para i dan danas je. Па така е, I точно. dan danas nije za podcenjivanje. Točno. Tad mene kao tinejdžera sa 16 godina, znaš, ti si u tom poslu neka 3 meseca i odjednom ti imaš ušteđevinu nekih 5000 maraka. To je ozbiljna cifra bila. Ама знаеш, ова е исто многу интересно. Ти во тој момент сваќаш дека со сопствениот талент, ако се погодат коцките, можеш да заработуваш поприлично добро. Ja sam tada, sećam se dobro, sećam se kad sam došao, pošto je otac radio u Švajcarskoj, ja sam tada rekao majci, kad se budeš čula sa Ćaletom, reci mu da ne mora više da šalje novac. Oto da ti i Dejan ste moja briga danas. Браво. Значи, браво. И така се случи? Така беше? Tako je bilo, da. Значи, од тој момент нема назад. Sad, to što sam ja posle diplomirao 6 meseci kasnije u odnosu na moju generaciju. Па види, мал влог за па што се, да. To je već drugi par cipela, ali dobro. Ali sam bio najbolji u klasi. Kada sam završavao 4. razred srednje muzičke škole, ja sam čvrsto odlučio da ću ići sigurno u estradne vode i da neću upisivati muzičku akademiju, jer prosto, danas mi je žao, ali prosto tada nisam mogao da sedim na 2 stolice. Така е. I kad sam to saopštio i roditeljima, malo su progutali knedlu, ali ajde. To je moja odluka i šta da radimo, ja sam već bio punoletan. A profesor klavira mi je rekao tada, Matiću, srce me boli, zašto nećeš da upišeš muzičku akademiju? А зошто мислиш дека тоа го зборувале, знаеш, стави се во позиција на професорот, пример. Кој е тука таа колатерална штета? Што е изгубено со тоа? Бидејќи Саша Матич од оваа позиција стана мега звезда. Pa ne, meni je samo žao što ja imam, kad je muzika u pitanju, znanje akademskog građanina. Samo nemam tu diplomu. Znaš, to mi je žao. Ali opet s druge strane morao sam nešto žrtvovati. Znaš, jer ti
ti da bi vežbao za ispitni program u muzičkoj školi, ti si morao za klavirom da sediš 6 sati, minimum. Barem 6 sati. A kako ja da sedim 6 sati za klavirom i da vežbam kad sam došao u 4:30 Da. ujutru iz neke diskoteke ili restorana ili, znaš, i onda kao ustaješ, prvi čas ti je, ne znam, harmonija, drugi ti je solfeđo, a ti ne znaš, druže, de levo, pazi. Да, така е. Ти беше предизвик од почеток да пишуваш собствени песни или не се замараше кога беше млад со тоа? Знаеш, ова зборувам сега првите настапи, први свирки, први ресторани. Се замараше, знаеш, со тој момент, чекај јас нешто свое да направам? Ne, nisam ja tada komponovao. Dobro. Znaš kako, pre nego što sam bilo šta uradio na profesionalnom nivou u karijeri, meni je bio život, znaš, sviraš ujutru sa orkestrom ili sam posle toga kad sam krenuo to one man band po lokalima po Beogradu i ti sad kreneš uveče u 9 i sviraš maltene do zadnjeg gosta. Така е. I to su bili lokali, na primjer, gdje su tad dolazili ljudi koji su i sa one strane zakona i ovi su radili naftu, ovi su radili kafu, ovi su radili ovo. I ja sećam se ove košulja, ovdje je bio džep, i sad ti sviraš bukvalno za nekih honorar u to vrijeme 150 maraka, a oni ti vamo dođu, znaš, jel može prokleta je Amerika, može, brate, znaš, i oni te samo pune, razumeš, lovom. I ti sad dođeš ujutru, ne znam, 4:30 i tvoje je da legneš, Da. ustaneš popodne. Kad ustaneš, 3, 4, 5, 6 nekad, nešto pojedeš i dođe 9 sati, ti ponovo ideš. Ti ponovo ideš u taj lokal ili drugi, na neku drugu svirku i prosto, jer ja sam tad već završio školu. Ja sam samo bio usredsređen spavanje, kafana. Spavanje, kafana. Kuća, posao. I to je trajalo par godina. E sad, dolazi period kad ja dolazim kod Fute i Marine, pokojne Marine Tucaković, gdje mi ulazimo u jednu priču, dogovaramo taj prvi album i snimanje tog prvog albuma. Само извини што ќе те прекинам, кој ја дава таа идеја? Знаеш, како воопшто стигнува до тоа да одиш кај Фута Znaš и šta, Марина? pokojna Marina Tucaković je bila školska drugarica sa mojim ocem. Аха, Samo što su oni išli u 2 razreda. добро. A njegov najbolji drug je bio s njom u razredu. I on kaže, što Zoki bre, šteta je da nešto ne uradite. Zašto ja ne bi pozvao Marinu pa da napravite sastanak sa njom, da Saša krene nešto da snima, da radi. I on kad je pozvao, kaže, znaš, Zoran Matić ima sinove, jedan da snima. Kaže Marina, nemam pojma, kaže, on je išao s nama u školu. Kaže Marina, nemam pojma ko je Zoran Matić. A mog čaleta u školi zvali Mata u to vrijeme. Kako bre, kaže, ne znaš Mata? Pa Mata, pa to tako ne kažeš. Pa така кажи, Мата. I onda, sećam se kad sam ja došao kod njih i ne znam šta, ajde kao malo nešto da pevam. Da. I Futa na gitari, znaš, a ja u to vrijeme apsolutni sluhista. I sad ja ne znam šta sam pevao, Olivera, i kao ajde nešto, ajde kao nešto drugačije malo. Kaže, ajde, zajdi. A Čale sa mnom, znaš. Čale meni suflira, on voli Zoran to opet. Ajde, zajdi, znaš. I ja kažem, dobro, ajde. Ja kažem, Futi, daj mi B-dur. A on me nije razumeo. I Futa udari D-dur.
Аха. Ja kažem, Futo, nisam tražio D, B. Аха, A браво. on kaže, Marina, ovo je genije. Браво, браво, браво. I onda kreće ta naša saradnja. Da, mi smo se upoznali neke 98. godine ili tako, ali ja sam još četvrti razred srednje škole i gimnazije, muzičke škole i mi s njima pregovaramo, ali Čale neće ništa dok ja ne završim, dok ne diplomiram, da ne ulazim u to, jer on je dobro znao, a i ja sam dobro znao, da ako krenem u to, ne završi ja ni taj četvrti razred. Толку. Да, да, да. I onda je došla diploma i došla je ta 2001. godina gdje ja izdajem prvi album. To je bio neki 15. mart, sećam se dobro, u kulturno-umetničkom društvu Španac bio jedan klub, držali su moji prijatelji, kumovi. I kaže, meni, moj kum, tada, kaže, Saško, kaže, je li izašao album? Ja kažem, jest. Kaže, ti, brate, više nisi za nas, ti treba sad da napraviš jednu pauzu i da ozbiljno razmisliš šta ćeš dalje. Jer ti više ne možeš, nisi ni za kafiće, ni klubove, a ako ostaneš tu, ostao si. Така. Napravi jednu pauzu, da vidiš kako će taj album da prihvate ljudi, da vidiš hoće li to da legne. Pa kaže, ako to i ne bude, lako ti se vratiti ponovo u kafiće, u restorane i tako dalje. Тоа има вистина во тоа. A kako nema istine? Или е, да. Tako je. Така е. I kreće album, negde mart mesec, sećam se, kad smo snimali tu Maskaru, čuvenu, i ona, Marina meni tada govori tekst. I sad oči su ti sumorne kao da si plakala, usne su ti umorne kao da si ljubila. Ne laži me, devojko, nisi ga prebolela, ostao je mali trag, koliko si ga volela. Ja kažem, top! To je, Marina! To. Kaže, rekao, a refren? Aha. A refren, Maskara, odala te da si plakala do zore, Maskara, oči ti govore, Maskara, ako laže srce, nikad neće oko, Maskara, pusti me, devojko. Nemoj, majke, ti ja ponavljam 5 puta, Maskara. Da, točno. Ajde bre, šta zajebavaš, pa rasplakala se, razmazala je se snimke, sad ti sad hoćeš, šta? Ajde nekako ubedi ona mene. I sad ja da predam album tada u Grandu i dolazim kod Saleta Popovića da pustimo jer došao sam da prvo preslušam. I prva, sećam se, Prokleta je violina, druga je bila Maskara, treća je bila, ne znam, hoću da se, već sam zaboravio. I slušamo mi jednu po jednu. I kaže meni Sale Popović, pogodi koju ćemo stavimo na reklamu. Ja kažem, Prokleta je violina. Pa dobro, može ta, ali nisam na to mislio. Ja kažem, a ti si izabrala njega. Ma ne bre, Saki je. A koju bre? Pa Maskaru je. Kaže, zar i ti jebo? Da. O to ima. Seli, kad oni čuju Maskaru, to ima da razvali jebo. To nemoj zajebavati jebo. To ide ja kažem, dobro, i stvarno krenu ta Maskara i zavrti se to. Prošlo jednu 15 dana, zove mene moj Šaban Šaulićke. Slušao sam ti onaj album. Rekao, i? Da ti pravo kažem, ima tu lepih pesama, ali po meni najbolja ona Maskara. Aj. Eto, tako je Селе, dobro, а искрено, ти кога ја слушна прв пат? Што си помисли? Онака најискрено ти беше хит? Sa tog albuma? Па да.
Pa meni je... Знаеш, дали тебе, како и на сите други, ти беше толку очигледно дека Маскара е хитот? Pa znaš šta, kad se već to onako iskristalizovalo i kad je to krenulo svojim tokom, onda sam ja ukapirao da je to stvarno tada bio bum, ta Maskara. Ali po meni, ja sam nekako, tad je bila aktuelna ova pesma, ti si izabrala njega, tu sam ja na svom terenu kad je balada u pitanju. Znaš. I imao sam onu pesmu što mi je pisao Haris Žinović, što je pisao za mene, svi dugi dani i duge noći ostaju za nama zna. To mi je bilo, ja sam mislio to će na prvu da ide. Da. A međutim, to je sve krenulo posle. Znaš, posle kad su čuli kompletan album i tako dalje. I danas te neke pesme koje tad nisu bile toliko popularne. Dobro. U to vreme danas se vraćaju, tipa... Interesno. Ne znam, ne zovi, ne piši, ne znam, imaju sad ovo, vidim na TikToku, da pevaju i uživo, nevera, moja je mera, ne. I sad, ja sam, malte ne bio i zaboravio tekst, ta pesma je bila potpuno zaboravljena. Evo je ponovo. Ето, да, гледаш со музиката, добра музика секогаш ќе си најде. Tako je. I uvijek nađe put dobra muzika do slušalca. И сега во тој момент ти, да речем, прв пат се соочуваш со статус на звезда, некако. Знаеш, ти до тогаш си бил, како што зборувавме, низ локали, си бил можеби белградска звезда, белградски селебрити, но сега веќе стануваш... I ja sam generalno tada bio u to vreme momak, jedan klinac bez plana, bez obaveza, Znaš, to je bilo kažem ti, spavanje, ujutru ustaneš, ujutru, ustaneš popodne, padne mrak, ja ustajem. Klopaš nešto, međutim sad ti dolazi neko drugo vreme i sad ti moraš da tu ili da istraješ ili da se vratiš tamo gde si bio. И сега прашањето ми е, кој ти помогна од овие старешини, да ги кажеме, некои кои што веќе се етаблирани, бидејќи сите сме биле во таа позиција каде што ни требало водство од некој што е постар, некој што е помудар, што веќе го одел патот. Jer misliš u nekog sa estrade? Da. Pa ja sam imao neverovatnu tu pomoć, kako da kažem, nije to bila pomoć, ali kako sam počeo da sviram po beogradskim klubovima i restoranima, pogotovo taj restoran La Costa gore na Senjaku, pa posle klub M gore kod čuvenog Raleta na Banovom brdu, tada su počeli svi da dolaze sa estradne scene mene da slušaju. I Željko Samardžić, i Ana Bekuta, i Mira Škorić, i Šabana sam upoznao još ranije, ali i to je sećam se kad me prvi put pokojni Jay čuo. Jele bre, Johnny, što ti bre ne snimaš nešto bre? Ja rekao, znaš šta Jay, prvo da završim školu. Kako bre škola, ni ja je nisam završio, pa šta mi fali? Znaš, i onda su oni, onda se već po krugu, kuloarima, već se čulo, ima jedan mali, znaš, kako peva, ubija, razbija, znaš, i onda su ovi dolazili svi kod Fute i Marine. Ja se sjećam, meni je pokojni Jay pričao. Vi morate to dete da uzmete, peva, razvaljuje, ovo, znaš. I onda, ja sam već imao dovoljno pomoći, a da to nisam ni znao, naprijed. Tako. I onda dolazi ta neka 97. godina gde me Ana Bekuta poziva, tada je bila čuvana emisija na Pinku, a što ne bi moglo. I mene Ana Bekuta poziva u emisiju kao specijalnog gosta. Ja tad pevam, ne znam, Harisa, pevam Šabana, pevam
Sjećam se da sam užasnu tremu imao, da je to bilo toliko strašno. I negdje ima taj snimak, sam bi sebe izudarao kad čujem taj snimak. Na što to liči. Bože. I posle toga, ko je se tu našao, to se našao Aca Lukas. Jer mi smo bili od 85. kako smo mi došli u Beograd, mama i moja majka, naša i Lukasova majka Vida, su postale i dan danas nerazdvojene prijateljice. I tako mi upoznajemo Acu Lukasa. I on mene 99. godine zove 10. oktobra, sećam se, u halu Pionir, pred, ne znam koliko je tad moglo, pa jedno 12.000 ljudi, ako nije više, da ne preteram sad. Kao specijalnog gosta. Sećam se dobro njegove rečenice. A sada ću da pozovem jednog momka i da mi se pridruži ovdje na sceni i verujte, neće dugo proći, on će biti najveća zvezda na Balkanu. Super. Pred 20.000 ljudi. I сега, Saša. Znaš šta? Danas Aca Lukas može da traži od mene šta hoće. Da šta god on smatra da ja mogu da uradim za njega, ja ću to da uradim. A Сале, кога го слушна тоа, дека Аца вика, сега доаѓа тој, се заледи крвта? Оно се те фати трема, лелејс. Tada kad me... Да, во тој момент. Strašno. Znaš kako je bilo? Ali je bilo tuge. Onda tremolo, onaj, ko violinisti kad prave na violini, onaj tremolo, da drhtiš ceo. Što kažu u Sarajevu, tresem se kao agregat. Добро, но од ова што го слушам, Сале, значи ти си имал подршка од колегите, речи се од секогаш. Kako da ne? Uvek. Zato, valjda, znaš šta, ne samo što sam ja i pevao i to, valjda sam im ja bio i zanimljiv. Uvek sam ja imao tu dozu vedrine, humora, znaš to. I onda sam im bio simpatičan sa svake strane, znaš. I to je ostalo i dan danas. Prosto, posle smo mi postali kolege, drugari, prijatelji. Ja nemam neprijatelja Во бизнисот. U biznisu. Uopšte u ovom poslu nemam neprijatelja. Да. Pa valjda će tako biti. Добро, Сале, мислиш ли дека егото ги спречува други, да речем, колеги да се чувствуваат вака, бидејќи не си единствен, кој што вака зборува, но си редок. На сцената, во шоу-бизнисот, ретко е некој да искрено и навистина е пријател со речиси сите. Знаеш, мислам дека егото не ни дава во шоу-бизнисот да бидеме искрени и отворени едни со други и да прифатиме помош кога ни се нуди или да пружиме помош кога треба да пружиме. Znaš šta, ja, pogotovo sada kad sam u situaciji da, na primjer, dolaze do mene razne, dolazim u razne situacije, na primjer, da te neko zamoli, ne znam, u tom i tom gradu da se upozna s tobom, pa i kaže, ne znam, dobro peva, pa da ti i priđe i na sceni, pa da nešto otpeva. Ja se odmah setim sebe u tom periodu kad sam ja strašno želeo, na primjer, da u to vreme zapevam sa Šabanom Šaulićem, posle i sa svima njima, i sa Željkom Samardžićem, kad se to meni ispuni, ma koja sedmica na lotu da mi daju, ja kažem, ajde vratite taj novac, meni je ovo važnije i vrednije od bilo kog novca i svega ostalog, znaš. I onda se ja tačno setim koliko je meni tada to značilo da se upoznam sa tako nekim ljudima iz show biznisa, a koliko sad tim nekim ljudima znači da se upoznaju sa mnom. Така е.
Така е. И ова е добра порака. Добро. Супер. Се е подготвено. После 15 години знаеме како се снима емисија и знаеме дека не е само да изгледаш добро, туку треба и да се чувствуваш добро кога ја водиш. За силата што ми треба во секоја епизода. Ова е тоа. А сега пораки од нашите партнери. Во време на настинки и вируси ви го препорачуваме имуночајот на Good Nature. Представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна поддршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот го поддржува имунолошкиот систем и ги заштитува клетките од оксидативен стрес. Со една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. Имуночајот од Good Nature. Велат дека треба да видиш за да поверуваш, а ние велиме мора да почувствуваш. И затоа новата линија телевизори од Hisense оди подалеку од обичното и ги вклучува сите ваши сетила. Со вистинскиот мини LED, ULED Hisense телевизор, бидете дел од акцијата, внесете се во надпреварот на омилениот тим или омилената игрица со Hisense телевизорите. А за сите вие кои се грижите за своето здравје и физичка кондиција, Имлек го има вистинскиот избор. Протеин, шейк или пудинг за во оние моменти кога сакате да се освежите и да ја надополните енергијата пред или после напорниот тренинг. Вистинско уживање кое ја комбинира свежината на млекото со моќта на протеините. Покрај веќе познатите вкусови, доаѓа и нов вкус на фстак. Така да очекувате го и тоа. Имлек протеин производите се моќ на дофат. Како гледаш на соработки? Знаеш, ти си човек кој низ кариерата има многу соработки. Многу пати си правел песни со други изведувачи, со други пејачи. Која ти е во процесот на стварање на една песна, која ти е разликата кога си соло и кога треба да работиш со некого? Дали е нешто полесно или потешко, побрзо или по-споро? Каква е споредбата помеѓу овие две ствари? Знаš šta, ti kad stvaraš pesmu, kad komponuješ, ti ne znaš da li je stvaraš za sebe ili je stvaraš za nekog drugog. Ja sam 100 puta, na primjer, puštao neke pesme nekim mojim drugarima, prijateljima, pa koju god mu pustim, on kaže, pa što ti ovo nisi snimio? Da. Znaš? Pa ja kao, pa ne mogu sve ja, čovječe, moram dati nešto i drugima, razumijem. Може на брзина да кажеме 5-6 песни вака што се хитови реално, а кои што си ги дал некому? Ne, ja sam radio, na primjer, da kažem radio, komponovao pesmu za Severinu i Mene more tuge. To je, sećam se, bio sam tamo u vikendici, tamo kod Valjeva, gdje ja imam tu neku svoju oazu, gdje odmaram i gdje komponujem. I sad je malo anegdota, ja sam ispod tuša. Aha. I sad već sam se našamponirao i ono sve. I sad nešto mi u glavi krenuo sam od refrena. I ja brzo se sapiram, razumeš? Jer moram da izletim da snimim na telefon. Тоа сега да те прашам, како го запишуваш? Ako ne snimim, zaboravit ću. Ќе отиде. I ja kako sam izleteo, pošto imam onaj BlackBerry telefon, znaš, sad osjetljiv, a ja mokre ruke, ja onaj telefon, baguje, druže, neće da pusti recording, da se snima. Pa ja, on stane, isključi mi pa briši ruke, pa peški, jedva ja nekako to snimim i onda posle sednem za klavir i onda je strofa došla sama. Došla sama po sebi. Sećam se kad sam pustio
pustio Severini tada. Ja kažem, ja jedna pesmica, ja sam imao neki onako skroman pristup tome, znaš. Rekao, mogla bi biti duet, pa ti, rekao, malo poslušaj, ako ti se svidi, svidi, ako ti se ne svidi, to je bilo negdje ujutru 11 sati, znaš. Nikom ništa. Kaže ona, dobro, dragi, ti pošalji, pa ja kam, dobro, odlično. Šaljem ja 12 sati, nemanje. 1 sat, nemanje, 2 sata. 3 sata ja na nekom ručku, ja kažem, a nema od ovog ništa. Da. Piši propalo. Zvoni meni telefon, kaže, a znaš zašto ti se ja ne javljam? Kažem, zašto? Pa došle su mi 2 prijateljice i mi smo otvorili bocu i mi puštamo od 11 ovu pismu i pijemo. Ja kažem, znači li to da je to? Ma ne da je to, dragi, to je to 100%. Bravo! A, na primjer, pitao si me za koga sam. Radio sam za Zdravka Čolića. Platio bi ja 100 dukata da mi se vratiš ti, najveća moja ljubavi. I to kad sam uradio, kaže on meni, a moj prijatelj i saradnik Miloš Smiljanić Žuća je pisao tu tekst. I kaže meni, Zdravko, kad sam ja to pitao mene, šta sam ja dužan za ovo, ja kažem ništa. Kad bude, to ti je poklon moj tebi. Meni je drago da si ti prihvatio tu pesmu. Mi smo inače dobri drugari i tako. I pazi, sad hoće on da se mi nađemo na ručku, da se on oduži i tako dalje. I sad smo mi na ručku. A u drugom delu refrena, u prvom delu refrena kaže platio bi ja 100 dukata, a u drugom delu refrena kaže platio bi ja 1000 dukata. I on kaže, a sad moram ispričati original. Znaš, Maco, što se meni svidla isto ova pjesma? Znaš, svidla mi se melodijski pravo, ali vidi, kad on kaže u prvom dijelu refrena platio bi ja 100 dukata, ma daj 1000 neki da u pičku u materiju, znaš. Da. Vrlo. Sele, kako ti оди процесот на, знаеш, од кај доаѓаат овие мелодии? Од кај доаѓаат овие мелодии? Убаво ти го опиша тоа, се тушираш и доаѓаат. Pa znaš kako, imaš ti razne momente kad je komponovanje u pitanju. Neka ti ide, neka ti ne ide. Aha. Znaš, često se desi da dođem s puta, razumeš, dođem kući i sad dođem negdje sa neke privatne svirke, to je 1, 2, 3 ujutru, znaš, i onda kao sednem za klavir i krenem nešto i ti vidiš da si ti, na primjer, pevao četvrtak, petak, subota, nedelja i ti si kao u nedelju pametan, došao si u 2 ujutru i krenuo nešto da komponuješ, nešto da stvaraš. Nema od toga ništa. I ti vidiš da ti radiš na silu. Така. Форсираш. I onda ja krenem pola sata i kažem daj bre mani. Naspavaj se, ispavaj se. I znaš, jer komponovanje traži, bar je to tako kod mene. Ja moram da ugasim telefone, moram da sam sam, moram da me niko ne prekida. Znaš, onda je to. Ja sam najviše stvarao u koroni, to je definitivno. Znaš, tad je ono bilo, tad si bio bez obaveza, bez telefona, mogu si da se isključiš, da radiš opušteno. Znaš, ti danas, zato ti kažem da je važno
tipa najvažnije je da ugasiš telefon. Jer ja sad počnem nešto da stvaram, zvoni telefon. Hej, znaš, Ке ти избаци од колосек. Ma ništa, posle nema, Ама ова значи дека и семејството те разбира, значи ова што го кажуваш, значи дека тие пример знаат кога Саша работи на нешто, дека во тој момент остави го Саша нека работи. Така? Tako je, ne, to pogotovo moji, oni... Da, za tvojite semejството. Oni to znaju vrlo dobro, znaš, i znaju kad se ja osamim i to, kad me nema, znaju da sam otišao da radim, da komponujem. Со што би сакал Со што би сакал да се занимаваат двете ќерки? Дали си од оние татковци кои, знаеш, си прават еден вид план или ги оставаш онака... Ni slučajno. Ништо? Ne. Ja sam njima pustio na volju da odluče čim će se baviti. Mnogo je dobro da završe školu, jer danas bez škole ne možeš mnogo šta. A druga stvar, one imaju i mogućnosti da završe dobre škole, pa što onda da ih ne završe. Da, točno. Ali šta će to biti i čim će se baviti, to je zaista njihova odluka. Ja im se tu neću mešati. Ova starija je na fakultetu, studira ekonomiju, biznis i financije. Ova mala je 3. razred gimnazije. Vidjet ćemo tu šta će biti. Каков татко беше? Беше од тие татковци што, пример, секогаш сакаат да се информирани, знаеш, од оние татковци, јас да знам кај си, со кого си, pa ti tere ili... Znaš kako, ja sam to pričao kod Ognjena Amidžića, vašeg kolege i mog druga u emisiji. S obzirom koliko sam se ja bavio njima i koliko sam imao vremena da se bavim, one su mogle u popravnom domu da završe. To je supruga bila ključ cele te priče. Imam ja jednog mog druga, kad je meni rekao, kad nešto su komentarisali moju decu, ja kažem, rekao, nije što su moje, ali su mi... Ja ne volim da pričam o deci, zato što onda ispada da samo ja imam decu, da niko na ovom svetu nema decu si mene, znaš, to me užasno nervira. Da. Ali je bila neka priča, pričam to zato što je simpatično, znaš. Kad, kažem ja, rekao, nije što su moje, ali su dobra deca. A taj moj prijatelj drži jedan restoran u Beogradu, gde mi porodiči smo prijatelji. Kaže, meni, ali, kaže, 90% zahvaljujući tvojoj ženi. Ja kažem, nije tačno. Kaže on, eto, sad će on reći 50% meni, 50% njoj, ovo, ja kažem, 99,9% zahvaljujući njoj. Така. Eto, neka je ono 0,1 moje. Nešto sitno. Kaže meni Jovica, mamu ti jebem, sad te još više volim. Точно. Види, тоа треба и така да биде. Во смисла... Vidi, ja sam, meni je važno da, uvek mi je to bilo važno. Kad su manje bile i šta ti ja znam, kad naprave neku glupost ili nešto, ja nikad nisam digao ruku ni na jednu, ali se uvek znalo. Uvek su sankcije postojale. Aha. Nema ovo, nema ono, nema internet, nema... Pa ti izvoli. Така. I vrlo lako smo to rešavali. Hoćeš tako, nema problema. Ali se uvek znalo da moraju biti dobre, da moraju biti vaspitane, da moraju dati rezultati u školi i da moraju, da ne znam koga da vide na komšiju na ulici, da nema, da prođe pored tebe, pored
turskog groblja, razumiješ? Da. Mora dobar dan, doviđenja, izvolite, hvala, to je uvek bilo, razumiješ? А, пример, сега се изборуваме како другари, како пријатели. Како човек кој што е дел од шоу-бизнисот долго време, што мислиш, така, еве, баш како пријатели, дали шоу-бизнисот е за секого? И дали, пример, би препорачал некому да се занимава со вакво нешто, знаејќи ги сите убави и преубави работи кои што ги носи, но и големите жртви што ги бара, да си врвен во ова што го правиш. Зашто не е лесно, Саша. Знаеш. Znaš šta, u ovom poslu nema na pola. Ili jesi ili nisi. Znaš. Nema ono, ja ću kao malo da se zezam kroz muziku, pa ako ide, ako... 3 dana ќе терам профи, па 3 ako дана ne ќе ide, одморам. pa Bože moj. Onda kako seješ, tako i žanješ. Znaš, ja sam davao savjete nekim i od prijatelja deci. Dobro. Koji vrhunski su pevali, znaš. Ako hoćeš da grizeš, da si u samom vrhu, to moraš da shvatiš ozbiljno i da od samog početka kreneš silovito. Ako misliš da prođeš lagano kroz sve ovo, bolje nemoj započinjati ništa. И сега можеш ли да објасниш за тие што те слушаат, кои што сметаат дека имаат талент и дека можат, што подразбираш по тоа да гризеш? Што тоа треба да значи? Можеш да A објасниш? moraš da u svakom smislu da grizeš. I u smislu show biznisa, i u smislu muzike, i u smislu scene, i znate, И контакти. ovaj posao ima svoje zakone. Добро. Scena ima svoje zakone, muzika ima svoje zakone. I ti te zakone moraš da poštuješ. To je ono što sam rekao malo pre. Muzici moraš da budeš veran kao pas, ceo život. Čim prestaneš da budeš veran, i ti ideš dole. И Саша, како се наоѓа баланс помеѓу таа верност кон музиката и условно речено верност кон, пример, партнерот? Знаеш, како се наоѓа баланс помеѓу овие работи кои што и јас и ти знаеме, не сите успеваат да го најдат. Pa ja sam celog života tražio balans. U svakom smislu. I da nije bilo balansa, i da nisam imao onu drugu stranu da me prati, nekad je mene i teško pratiti. Nije baš... Така е. Nisam baš ja lagan toliko kao što sam danas u ovoj emisiji. Така. Ali prosto kad nađeš taj balans i zato sam tu gdje jesam i zato trajem ovoliko koliko trajem. Ja smatram da u ovom poslu koliko god da si veliki, toliko je važno da si na zemlji i da si normalan. Uslovno rečeno normalan. Da si pristupačan, da kažem. I publici, i da se slikaš, i da nije nekad lako. Dođeš s puta i umoran, i ovakav, i svakakav, i znaš, ali ti publici moraš da si servilan koliko god oni to traže od tebe. To su radili i pokojni Šaban Šaulić, i Halid Bešlić, i Zdravko Čolić, i da ne nabrajam sad, zato su danas tu gde jesu. Така е. А сега пораки од нашите партнери. Во време на настинки и вируси ви го препорачуваме имуночајот на Good Nature. Представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна поддршка на вашиот имунолошки
систем. Цинкот не само што го поддржува имунолошкиот систем, туку и ги заштитува клетките од оксидативен стрес и со една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на цинк со имуночајот на Good Nature. А ова тука е Aptamil 3. Ова е млеко за мало дете над 12 месеци, содржи витамин С и Д, кои придонесуваат за нормално функционирање на имуниот систем. Запомнете, најдобро за вашето детенце е Aptamil 3. За крај, патот кон поздрава животна средина, а тоа го сакаме за нашите деца, започнува, сакале или некеле, од дома. И никогаш не е досна да се започне правилно да се селектира отпад во нашите домови. А надвор кога сте, користете ги обележаните канти на Пакомак. Бидете одговорни заедно за почиста животна средина. Кажи ми сега со брат ти, бидејќи би сакале да го спомнеме и брат ти кој живее во Виена, така? On živi u Beču, Да. u Vijeni jeste. Pa eto, to je neka njihova odluka. Одиш таму često? Odem. Odiš na gosti? Sad sam bio, sad smo svirali tamo. Oni su bili na nekom putu, pa se nismo posljednji put viđali, ali kad sam tamo, odem čak i dan ranije, 2, pa onda malo budemo tamo zajedno i tako. И сега вие како близнаци имате сигурно и посебна врска, посебна конекција. Znaš šta, mi smo kao dečaci, kao klinci vrlo vezani bili. Да. I u školi, i ovako, i znaš, a nekako kako smo postajali stariji, kako nas je malo vreme razdvojilo, onda eto, on je u Beču, ja sam tamo, on je na svojim putevima, ja malo nas je ta neka daljina, ne mogu reći razdvojila u smislu razdvojila kao nas dvojicu, ali nekako nam vreme ne dozvoljava baš da se viđamo kao što smo to mogli ranije. Ili kako što sakate. Kao što sakamo, jeste. A druga stvar, ja zato i nisam srećan što oni žive van Beograda. Eto, voleo bi da su bliže. Nije Beč preko sveta, ali Bože moj. Ali не е бежанинска коса. Nije bežanijska kosa. Го поздравуваме секако и брати. Сале, Tako je. имаш ли некоја тотал бројка колку настапи имаш во кариера? Дали воопшто некој води математика колку настапи има Саша Матич во ова негова кариера со децении? Од прилик. Pazi, otprilike, kad onako izračunamo, ja posljednjih par godina, pa sigurno da u godini radim, da u godini nastupam, da imam 150 nastupa. A godina ima 365 dana. Ja sećam se jedne prilike, to je bilo pre korone, da sam od 5. jula do tipa 9. septembra, to je letnja ta sezona, imao 44 koncerta. Sećam se, tada je bilo, nešto smo trebali da sviramo u Bihaću, a dan pre smo svirali tipa u Budvi. I ja sam sad došao ujutru iz Tivta, sletao u Beograd, vidim ja kiša. I sad meni znači bar taj jedan dan da pauze. Da. Ja kažem, ako je u Beogradu, a mi to sviramo na otvorenom, da li je bio stadion neki ili šta je. Rekao, ako je u Beogradu kiša, 100% u Bihaću je još veća. Ma nisam ja ni pomislio, to zove mene Marko, kaže, Sale, odlaže se ovo u Bihaću, kaže, nevreme je tamo, kiša, kaže, odlaže se do daljnjeg. Ja kažem, dobro. I ništa, dođem ja kući, a sam sam kod kuće. I uveče me taj moj prijatelj što drži Gušti mora, čuveni restoran u Beogradu, zove, a brzo priča, kako što u Beogradu? Ja kažem, ma nisam trebao biti, rekao, trebao sam biti u Bihaću. Kaže, donio sam patanegru neku, kaj dođe čašu vina i da probam. Kaže, dobro. I sad kako smo mi, onaj pršut mezili i to, malo popili vina, ja negdje oko 11 dođem kući i
legnem ja da spavam. Zaspim ja, 1 sat se probudim, znaš kako ono pršuta, ono, žedan, evo, ja ustao i sad, pošto ja više nemam pojma, ja krenuo ovako prema, znaš da u hotelima ima onaj mini bar. Dobro. Znaš, ja krenuo do onog mini bara da uzmem vodu. Ja vidim, nema mini bara. Kako nema, bre, jutros bio tu, majku Božiju. Nisam lud, valjda. Da. Ja ovako, trgnem se, pa kod kuće si, majstore, ja sam pomešao, Заборави дека си дома. Ja mislio u hotelu traži mini bar, bo. А Сале, може ли да ти се случи, мислам, пази, на секому му се случува и може да му се случи, но дали ти се случило да едноставно заборавиш и кај си? Пошто пази, имаш концерт 1, Ма 2, ние. 3, 4 и пример да дојдеш на концерт и да не знаеш во кој град си во моментот. Aha, ma vidi, znaš kako, nije mi se desilo da ne znam, ali mi se desilo kad ujutro se probudim da se malo preslišavam gde sam u stvari. А, така. Ај подсетете ме, чекај, кај бевме се? Ne, sam sebe ja brzo podsjetim. Аха, добро. Ali ono dok si ono iza sna i to čekaj ono da vidim gde sam, znaš. A to je bila baš ta godina, baš pred koronu, ko da si nešto pretpostavio da će se nešto desiti, znaš. Ко да знаело. Mi smo, kažem, 44 nastupa od 5. jula do 9. septembra. Sjećam se kad sam te godine, kad sam nabrajao mom prijatelju Goran OK Band, Goranu, kad sam nabrajao gde sam, ja njemu kažem, pa desi ovi dan, ja kažem, pa ništa Gorane, sutra sam Ohrid, pa sam Budva, pa sam Split, pa sam Mostar, pa sam posle se vraćam u Strumicu, pa onda idem u Banja Luku, pa iz Banja Luke vraćam se za Beograd nešto privatno, pa onda Kotor, Maksimus, pa iz Kotora opet Budva, Trocadero. A Goran ovako slušaj, matori, ja sam već promuku. Да. Тоа збори, не е лесно, Саш, не е лесно. Ali znaš šta je važno? Кажи. Da se rodim ponovo, sve bi radio isto. Така, не би менувал. Ne bi. Алал вера, Саш. Така и треба. При крај сме, ајде би сакал да те прашам, зашто знам дека ќе сакаа да чуе тоа. Што слуша Саша Матич кога си е сам дома периодов, бидејќи знам дека ти си сестран музичар и сигурно слушаш се и се што, ама еве последниот период, последниве недели, месеци, кога сакаш да си слушаш нешто за свој кејф дома, што си пушташ? Zavisi u kom sam Така е. džiru, što kažu Dalmatinci. Те сваќам. Ај вака ќе ти помогнам за патување. Што си пушташ? Пример, возиш во кола, одите, нели, патувате негде, што им викаш, пуштате тоа и тоа? Ja obično u kolima kad idem na puteve i to, onda spavam. Добро. Znaš, onda, što kaže Aca Lukas, ne slušam ništa. Да. Znaš, ja idem za Split i dam mom vozaču na naplatnoj rampi Šimarovci, dam mu pasoš, ja se probudim na naplatnoj rampi Dugopolje. Така. U Splitu. Ja sam više u kolima prespavao nego u krevetu, sopstveno. Znaš, kad sam bio jednom kod Aca Lukasa, on je tad još živeo sa Sonjom. A on vozi isto S-klasu ovog Mercedesa koji ja, znaš. I kaže meni, a šta Slovenci, i ti imaš S-klasu? Ja kažem, pa rekao, brate, imam, rekao, to je najbolji auto za putovanje. Znaš zašto sam ja kupio S-klasu? Ja kažem, kad me Sonja istera iz kuće da imam gde da spavam. A kad se vraćam s nastupa, onda volim da je to neka lagana muzika. I obično to bude Oliver Dragojević. Pogotovo neki njegovi live snimci, na primjer Nocturno, ne dam vjetru da te dira.
ne dam kiši da te kvasi, samo noć nek tiho svira, samo večer nek te krasi. Sve će zvijezde s tobom leći, pune tajni putovanja. Prije sna ti moram reći, budi dobra, lijepo sanjaj. Budi dobra, lijepo sanjaj. Сале, фала ти за оваа чест. Секако и за Саша, како и за сите наши пријатели кои доаѓаат во еден ден, го имаме најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите. Се тоа имаме подароци од Diners Македонија. Сале, 21.12. подсетуваме на... Ja sam hteo da vam kažem da neizmjerno hvala tebi na pozivu i hvala ovoj divnoj publici danas ovdje i svim vašim gledaocima. Jedan topli pozdrav, jedan poziv da se družimo 21. decembra u areni Boris Trajkovski. Obično kažu Trajkovski, a pravilno je Trajkovski. Tako? Ja vam obećavam jednu dobru žurku i jednu dobru svirku i jedan koncert za pamćenje. Vaša je samo da dođete, nećete se pokajati i nećete izaći nezadovoljni. Тоа е пораката од Сале, а мојата порака до тебе, Саша, значи ти благодарам за ова, ми беше чест и сигурен сум дека ќе го повториме ова некој друг пат. Помини си и ти многу убаво на 21. Бидејќи знам дека на сцената кога си енергијата е нешто неописиво, а знам со сигурност дека македонската публика ќе ти даде енергија kakva što samo makedonska publika zna da dade. Ja sam davno rekao i to odgovorno tvrdim da ste vi najmuzikalniji narod na svetu. Prema tome ja se ne sekiram. Saša Matić, veže da. Hvala.